La tātou tapo ia tu ile tua, ile swafa o tamā ma le alo ma le nganga pa ia. E whaia ele li I mea tonu, ma wha amasinonga mo e ua sawa ina umalava. O le tangata, e pei o le mutia o naso, e pei o le funga o le vao, e wha apea o na funga mai o ia. A wā a angi mai iai le matangi, ona le iai lea o ia. O le to I loa foi o ia I le mea sa iai. A o le alofa o le alii, mai le vavau lava lea, e o I le wha vavau, I e mātatau ia te ia. O lana mi o tonu foi e o I le whanau a latou whanau. Vivi ia tu ia o tau I le alii, wala au watu ia I lona suafa. Ia o tau wha ilo atu I nuu wana mea na whai. Ia pepese o tau ia te ia, ia o tau whai pesenga ia te ia. Tala atu ia o tau I ona wavenga umalava. Ia o tau mita I lona suafa pa ia. Ia ori loto o e sa ili ileli. Lea tuaro mātou ta mau mātou wala au lia lo nganga si e fio mai tapua inga lo watu nuu ili nei a fiafi. Mātou mana o mia oeleli ia wao oe ui ngā I mea uma mātou te whai. Ia mātou tapua I atu I lau fio mai o mātou loto ato atoa leli ie. Maro mātou mauti noa lo mātou vi ia oele atua moni ato atasi. O lo mātou tapua I le atua moni ato atasi o lo iailo nā lofa tu noa mo si o mātou atunu. Whamanuia mai lo mātou tapua inga nei leli ie. A wao oe manuia I mea uma mātou te whaia. Ono Iesu ke riso lo mātou li. Amen. Tātou vi atu I le atua I sona vi inga o saunia.
tata whama uraro le atua i tālu. Le atua lo mātou ta mātou vi ia lau o fio le ia fiafi. Lo alofa ma lo wanga le ia whaalia i lau whanau ma lo watunu ui mea o malava mātou te iai. Moni upo lau o fionga e tala me le langi le mamalu o lau o fio. Whaalia fo i le vani monimo ngā luenga au au. Wa mātou wa ai le vani monimo ma whangā soloa i o au. Mātou te iloa ai o lo o iai le ea. O lo o iai le ea o lo o mana vaina e la langi atoa. Mana vaina e la au ma mea ola uma o lo o iai. Mātou wa ai atu ngaunga ma la au ma mea ola ese le li ie. Le ata whaalia o lo soifua o lau o fio. Mātou wa ai le sami ma ia ma mea o malava o lo o lai. E maise o tangata le li ie na e whaia. Mātou i loa so se mea mātou te iai o lo o iai lau o fio. E te pui pui mai la vea ina me malutia le soifua o tangata i so se mea mātou te iai. Iai fo i taimi tutupu ai whaara vilave whaafua se i o nao le moi moi noa mre lau whaale aina. Pei tai e le ave e se ai lo lofa tu noa i le lalo langi atoa. Pei lava o upo lau o fionga. Le ise mea mwhai o wha te e se ina mai i mātou mai le alofa o lau o fio. Mātou i loa le li ie po a lava bea mātou te whaia le o langa nei o lo o iai lau o fio. O lo e sila fia mea oma. Te sila fia lo mātou nofo i lalo ma le tūla i lunga. Te sila fia lo mātou savali ma so se anga mātou te whaia. Mea uma mātou te iai o lo atangia o lo o iai le atua soifua. Mori mau mai le mana vaola o lo mātou wola ina ai.
ia so uma o lo atangia ai le mamalu o lau fio o lo o iai ma so i fua o le atua moni e ana le ola na e fua ina mo le lalo langi ato ai meise o le so i fua o fo ina mai o Yesu ke riso le whamalingi ina o lona toto i le sa tauro wa vea ma wala mātou te mau ai le ola e whaavavau pe a whaatua tua i ai le nā tau langa na i e whai mātou whaafitai o walo wolo whatu noa lea e whaola ina ai i mātou e ara le whaatua tua e le mai ate i mātou au le mewa fua ina mai e laua fio e le ona nia mātou ngā luenga ni o mātou mita ai au le mātou whaatua tua i laua fio mātou te ola ai mātou te whaafitai le li ie iau mea alofa awala ese mo i mātou mātou whaafitai ngā luenga o whai ngā luenga i o tangata wa onga ai whanau o so se mea o mātou mau e tausi o mātou wola i whale o mātou nofo ai ma ta vale o mātou whewa ai o mea whale o mātou whaonga ina e mai se fo i le li ie o mea aima vai inu tausi o mātou wola i aso o taitasi mātou whaafitai lau o fio wa mātou te iloa lo fatu noi mea uma mātou te whaia mātou mafutai whaafitai o so i fua manuia lo o tunu whaafitai le mafutanga wāwala lata ma lo ngang pa ia o lo so soani ia te i mātou o lo ngā lue ia i mātou ma mafuta ma i mātou ia so uma lava taita ina ma pui ma malutia lo mātou ola le li ia mātou whaafitai lava le atua i so se mea e awala mai ai au whaamanu yanga i lo mātou lalo langi o lo mātou no nofo ai whaafitai whai ngā mālo ma pule ngā mālo le lei mātou i loa fo i le li ia ui lava i na ese ha i fina ngalo pei tai o loo lau a fio le ola o loo atunu o loo i lau a fio le ola o atunu ma le pulenga o atunu wa oina e tō fia tai o e fo i tō eve isea o mātou whaafitai le li ia ua po a lava fi ese inga i pulenga ai mātou te iloa e leo tū la fo ina e lau a fio o tangata o loo iai lava lau a fio te whai malanga whaatasi ma i mātou i mea le lei ma le saunga le mu e o fo i pua ngā ma whainga tā e te iai whaatasi ma i mātou i tō tū ngā ese o le ola nei mātou vi i ailo suafa manu malo whaafitai a oele a tua moni e tō tasi whaafitai lau whaola tanga u so ta i ai mātou lau whaola tanga u whaola ina ai a nganga lau whaola tanga u mwhai o na tu ua i nisi o latu a inga manuu ai o atu e moni mau atu lau tala le lei i so se vaenga o le lalo langi wa e vala au ina i ai so i fua au auna o lau whana ia vi ia oi ia whaamuna uina lava oi ro mātou atua mātou whaafitai di whaamanu ianga tau a loa o mau e nisi o loa tunu e ale ro lātou na e maro lātou sa idi malo mātou vi ia i lo suafa manu malo mātou whaafitai lau a fio i mea o malava o whaamanu ianga mo tangata ngā lulue ma e sa ili malo sa o lātou lulu sa o lātou lulu maloi mata lātou te sele ma le alanga fia wa o isi au o fionga whaamau ni ai au whaamanu ianga mo sos tangata sa ili mo sos tangata e nau i mele lei ia vi ia lava oilo mātou tua i lo nei a fiafi mātou whaamau lalo i ate oile tua lo mātou tama whaamangalo le i fonga lo tunu mātou te langona iei lava o mātou mawhauwhaunga se iei mea tau mwhai le li o lau langi e wha le anga ai lau whanau le peti ai le mawhutanga au tangata ma lau a fio mātou te talo si e fsoswani mai lo nganga iei le sala mou iei mātou te loto maua lalo ai mwhaato ese ia te oilo mātou tu e te whaamangalo iei mātou wa upo lau fionga a whai mātou te tau wa ia mātou wanga sala whaamaoni lau fio te whaamangalo iei mātou mai whaamai mātou a mio leanga o malafi o e lava o le atua mātou te suru whai ai lo mātou fia ola wha leanganga ma lo mātou fia maua le ola atali lo tāpena ina i Yesu ke riso mo so stangata whatutua ai e alofa ta pena ina o mātou loto e ara il sala mo mfo i atu i ate oi tele foi o nei vau tau o mātou tele taltonunga ese mo whase ina ai lo mātou wala i lau o fio mātou i loa na o Yesu ke riso lava o le ala e sao atu ai le mālo e whaavavau o umana saunia
pe tai o tele nisi awa onga se mta mfai ave se ai lo matu fatu tua ya Yesu Keriso o na o ia o le ala e ara ile awa uina mai o nisi au wala ese le li pe tai o lau lava fionga o lo awa o mai matu ile sala mo mai yang sala mo fo yatu mo fatu tua e te mtua fa ma ngalo i lau fara matu talo fa manuia lo tunu fa manuia le tunu o Samoa yana fai ngā malo mo na pulenga ese i matanga luenga ma a luenga tu ma oti mpisi dis ya ia fa manuianga si o matu o tunu tapo inga malu le au malo ma sui tofia pe fo i pulenga ile fionga il pali mia ma kapeneta fonga fetalai fai pule uma o pali mene fisa o fa masinonga ma vaenga ese le i pule ali ma fai pule o lo tunu ma tu taro i fa pena no ngawa i atu i la ufio ma na ia upo fio ha mai a fai fa maua lalo lo nu o e ta ua i lo suafa fa tu ese me o lato wala leanga masala monfo i atu i ate oe te fa fofonga mai le langi te fa malo lo le lau ele te fa manuia o tangata ilo lo matu te taro le ni fiafi le li ye le sala molo o tunu e fo i atu i lau fio mo le loto fa maua lalo ai se e fa fofonga mai le langi ma fa malo lo matu lo ele fa malo lo matu ngata i fali o me fa fanga ma manu tausi le i fa pe foi i ama vaenga ese o ngata i fali lo mawai tausinga mo matu o tunu ai mai se o tama ai e fa manuia la o fio fa manuia nga luenga ese mpisi nisi mala manuia a wala to ese manuia se o matu o tunu le fa manuia yo na taita inga ia na pulenga ina ia pule le leima pulea ma le ami o tonu mai la o fio talo foi au sa mo tapo iatu inu ese le i o lo ai tau malele ma tau tuatu si o matu o tunu i so se au wala ia lo wanga le leima u fa manu ia tunu o lo matu no fo ma wai fa manu ia fa inga ma lo ne ia tunu ia au ne ia fia pesa ti ai so i fu no fu le le yo tangata le li talo lava i lo nganga ina ia fa manuia lo watunu o ai tau malele i so se vaenga o le lalolang i eu lo wang le leima ia u fa manuianga ia ngā fo i lo latu tau tua ai tau malele so soani ai si o matu tunu o Samoa mana yo matu a inga i Samoa ia vi i ai lo suafa o ne vi i ai i matu o matu tataru le i ta i lo watunu i lau fa tanga ia la ngone tangata umalava le sala monfo i atu i lau fio mo le whaola ina o mātou wanganga. Whamanuia lo utunu. Whamanuia i aingata i tasi. Whamanuia i sos tangata o mana o mia lau soani le li i. Ni mauta ngase ese le li i o lota. Whata o tonia ai li tele o mau ngase. Ia iai lau whamalo longa ma o atu lo wanganga. Fa lotu tele ina ma fa tupu ina lato fa tu tua fa nga ina fo ia au wala fa malo longa mai fo mai ai mai se fo o au tau se mai fa pe fo i masini o lo fa nga ina ma fuala au ma vaila au es fa nga ina ia mau ai ma rosi o tangata to mau ai lau fa malo longa mo ilato ma to talo fo i mo e lo ai fo ta ina e tupu sala mo fo ia tu ia o mo lo to fa mau lalo to e futa ina o lato so i fu ina ia faia mele le vi i ai lo suafa alo ese mai le leanga fili o Yesu Keristo yo lato loto fai mari ma faola ina ia vi ia o e lato so i fu ma to talo le li fa manuia nga luenga fai fe au o talo le le o lato tau suina le pu vai o le ola i so se kale sia i so se fio anga so se la fanga so se tunu fo ile li i so se nga luenga ma se lotu Kerisiano ma tu talo ya lu male mana la up fola ia fa pena na ngare la nga ina o la fionga fa maro sia ile o la fa le nganga fa tupu ina ile fia i me tau la o fio ai te e atu i me le anga ma me e fano ai talo le li e fa manuia i fa au kale sia Kerisiano ile la lang ia manuia la tu nga luenga ia fili wa ina nganga mo lo malo ia fa i titi se oli ina ua manu lo ia Yesu Keristo ma tu talo le li anga le mai awa o lo tunu ui
ia ua fionga le li o mātou ai lo fina ngalo ma ia o mātou ma ona i la ua fionga fanga ina ile ola whaale nganga o tangata ia fo ia tulava ia te oile vi inga o le whaafitai ma le whaamanu ia nei ala leo wala mai ai lo fina ngalo le li talo fo ia ila whaamanu ianga i pūlenga ina ia manu ia whaamue moenga le tala inga o le tala lei runga a wala whaanei ona pō ia vi ia tau o lo suafa tu mau pēr whaatau waa o tangata mātou talo le ala Yesu Keriso lo mātou li whaola o le mwala au toi amen a tātou whanongo isina upu mai le fiong pa ia le atua o wafo il tātou mafutanga ili nei fiafi o le tusi o ngā luenga la ua apostolo o lona mta upu e sifuru mare lua o le a matar whaitau i lona foi mua whaangata mai le foi upu e sifuru mare tasi ngā luenga o lona mta upu e sifuru mare lua foi mua e whaangata mai le sifuru mare tasi whaafonga lo tātou atunu o te whaitau wina o le sawa o he rota i le kale sia walona oti puapua ngā o na po ia na pupu e ai le tupu o he rota nisi o le kale sia ina ia whaasawa i ai wana fasioti fo ia ia kopo le uso o Ioane i le pelu o i loa fo ia ua fia ai utaia o na whaasu solo ai lea o na pu e ia pe teru lava o na aso ia o areto e le whaafete ina o pu e ia te ia o na tuu ai lea i le whare pui ma tuu ina atu i tangata tau e ta ito a whaa i vasenga e whaa e leo ia te ia o manatu ia e ta ita iane ia te ia i le nuu pe a mawai le paseka o le nei o leo ina pe teru i le whare pui a ua whaia le tatalo whaatau anau i le atua e le kale sia mo ia o ina ata ita i he rota ia te ia i fafu o lea lava po na moe ai pe teru i le vao tangata tau i to o lua ono atia o ia i maya ua mea e lua o leo fo i ruma o le whaito toa o leo i la atou i le whare pui whaauta fo i o le angelu o le li i o tu mai o pupula mai fafo le malama i le whale o anata ia pe teru ilo na i tu ma fafangu ia te ia o whape atu ina atu ia ilunga ia vave ona pa ui folea o maya ua mea na i ona lima o fai atu le angelu ia te ia fusi au ofu ma faa mau ifo au se e vai o faa pea ona fai e ia ona fai atu fo ia te ia pulu ia lo ofu ma muri mai ia te ona alu le o ia i fafu o muri atu ia te ia o le iloa e ia wa moni le mea o fai e le angelu faa te ia o va ia se faa ringa o ma vai i tua ia te ila ua le mua i leo leonga ma le lona lua o na o leo ila ua i le pui o mea e o atu ai i le ai o matala fua lea ia te ila ua o na la o atu lea i fafu ma la sava vari atu i le ala e tasi o na tu ua loa lea o ia e le angelu o fato a mau manatu ai peteru o na faa pea lea o ia o iloa nei e moni o au ina mai ele li ilana angelu ma ua la vea i mai o ia te au ai le lima o he rota a toa ma mea uma o wha moe ai le nu o iutaia tau ina ia wha manuia mai le atua le tātou whai taun wha longo i lana fionga pa ia o le foi upu e lima o le nei o leo ina pe teru i le whare pui a ua whaia le tatalo wha atau anau i le atua i le kale sia mo ia o le nei o leo ina pe teru i le whare pui a ua whaia le tatalo wha atau anau i le atua i le kale sia mo ia o le foi upu lea o le a maua mai se au tua ma whaunga mo le tātou atunu ui nei a fiafi te manatu e le taula e ia le maa o Sofia e tusa ma ngā ruenga lau whai ngā ruenga li nei yaso fola ia whono whapi whamalosia i pēro tātou atunu ui nei fo ia fiafi o le tā ua o le talo whaatasi
a tangata e to tele. The significance of corporate prayer. O le tā ua o le talo whaatasi a le kalesia. O le tā ua o le talo whaatasi o tangata e to tele. O tātou whaalongo i le tala sa whaitau ina. O le tala e whaatatau i le fia o he rota. O na wawa ai atu e fia tangata i utaia i lana mea lea na whai. Mana tua o le vaitaimi lea i le tupu mai o le amata o le ola o le kalesia kerisiano. E urua e kalesia kerisiano. Ai amata aloa o le sawaina. O le sila lea mea na tupu. E lango e Roma. O le malo Roma la tuti e lango ina i a lotu i utaia i vaitaimi lea. Peitai o lea ua mai lua ina lotu i utaia ona ua iai le tapua inga fau lea uta unai o le lotu kerisiano. I mta upe sumaratasi a olona foi upe lua sumale ono. O lo tau mai e ina i whai unga foi upu. Na urua i ngoa fo i le au soo o kerisiano i Antioka. Lea lai peito a mata ona tau i a tangata nei o na muri i tala inga Yesu. Le fato a tau i o le au kerisiano. O le ua a mata ona sa wahina ngā ruenga. Le kalesia e vai mai he rota. Ia e fia le au i utaia i lana mea le whaina o fasiotia Iakopo. O Iakopo lea o le uso o Ioane. Le whanau lea se petaio. Lea sa ofai i a Yesu e tu sam wha maunga o tala o Yesu. Tala lili. Na ofai i a Yesu e mana na o a whatu langa lo na malo pe a whatu langa lo na malo. O na nofo leo le si le tu tau matau o Yesu. E nofo le si le tu tau anga vale. Ia sa tari ia Yesu wa o le si a whai evangalia o lo mori mau mai o le tina o la wori ia na ofa na alufa ia Yesu. A o le si evangalia na o lava la ua whai ia Yesu. O le tari Yesu e mawhai na lua baptiso i baptisonga o te baptiso ai. E mawhai na lua inu le ipu te inu ai. A o le nofo le tu tau matau ma le tu tau anga vale. Ele o ia te ia lea. Lea wa mata o so solo le ngā luenga le leia la apostolo le wha leo ina o le lotu kerisiano po le tapu inga o tangata o enta li tonu ia Yesu keriso i vai taimi lea. Ai a mata o na oso wha ia e le fili. Wha ata ape ina le kalesia masawa ina. Lea la o le mea len mua whai he rota o le fasioti. Ia o te atu le tala le oti o se te whano. Se tasi o ti a kono le kalesia sa tofia. Au le wo o mai mta upu suma le lua. Ta upu suma tasi len fasi o tia ai a kopo. E fo ringa mai pe a tatu wawa ai ai tala. Ile au so lea. O le urua ai so o lea. O le au apostolo to sfulu lua sa tofia Yesu. O le urua ai so o lea na maliu fa maturo. Ai o lo na uso. Lea o lo iai tu sa matatu tu singa ta mao le kalesia. Na muri lava maliu ana maliu fo iwa matua. Fo ringa mai i le vao ya kopo mai Ioane. Na mari liu fa solo mai la apostolo to sfuma le lua. Yo o lava i apostolo Paulo. Se ta ua leo sia vaenga i le tala le nei. Au le mewa fia ia he rota le tupu. I le taimi lea. O le o he rota lea e talia el malo Roma. A le ua fai mai wa loka ia Peteru se i uma le vai taimi o le paseka ona mai fo i leo Peteru e fa tino ai fa salanga e pe ona mana o i he rota ma le mafau he rota e fia i tangata i utaia ia te ia ma ono lango a tile lango ina ia e tangata i utaia pe tai o tatou wala e leo le finangalo leo le o tatou loto e leo finangalo leo le atua pe i lava on fai mai ei perfecta a o loka ai pe teu le wharpui fai mai le whaupunga fai upu lea sa ta talo wha atasi le kalesia sa ta talo wha ataua nau ile atua le kalesia mo ia o le tā ua o le talo wha atasi le kalesia o le tā ua o le talo wha atasi a tangata e tō tele se wha putputonga o tangata tō tele e tali mai ai le atua i mana onga e le wha apea a talo tō tele na tali mai lea o le atua i mana onga e ta tali fo i le atua i ta talo o tangata e tō atasi pe tai e tā ua tele fo i le ta talo wha atasi o afiafi o sa lo fai e toia tātou kalame te talo i nei ala leo
ia whaafitai i whaltua o loo ia taita ina lea mawhitanga, whaafitai fo ia i lātou o loo mafuta i lea mawhitanga i vai aso taitasi. Whampena fo ia so vai aso o loo iai fo i se tasi o whontaro i sisi ala leo. Vi ia le li, whaafitai e tā hua talo nā. O ta talo e whai whaatasi tangata e tō tele, o tu whaatasi ai o tātou loto, tātou tisi tia i lea tua, mana onga o loo iai o tātou loto. A o iai ia pe teru whare pui pui. Sa ta talo whaatasi le kāle sia, ala wha upunga o le upu pitu siri tā ua ina, o le upu whaatau anau. O lo no winga e na ta talo atasi le talo umalua, na ta talo ai lava, to i ta talo mai leisi, ta talo mai leisi lango mai, le wha putonga, le ta talo leisi, ta talo mai leisi, e iai ia whainga ese o lo whai iPhone ta talo, lo iai fui, kāle sia e maasani o na whai iPhone ta talo, i aso le vai aso, a o le yo o i laso sa, o se mea tā ua tele, o se mea le lei tele le poto whaatasi o ni tangata Kerisiano ma ta talo whaatasi mō mana onga tangata i tō atasi lewa ia, mana onga mō le kāle sia lau tele, mana onga mō so se tangata, mana onga mō so se mata upu e si tia whaatasi, a tutu whaatasi e manuia, e tari mai le atua, o le tā ua le nā o le talo whaatasi. Mua, e whaarea o ngā ina ai fuafuanga leanga. E whaarea o ngā ina ai fuafuanga ti a polo po le li o laulangi tau whai whaaleanga ai le whanau o le atua. Tātou i roa le tala nei li wha moe o tupu e rota ina ia wasiotia fo i pe teru pe a umar paseka. A o leo tātou i roa o te talo whaatau a nau o le kāle sia, sa whaatau a nau i le po a toa ma ta talo. Tu watu i le atua le wha moe ina i alofa ngia pe teru ma la ua apostolo uma o lo sawa ina ona o ngā ruenga tā lai a Yesu Keriso. O lea a o te talo le kāle sia la tau tere i loa ua tari le atua. Sa watu le angelu i le wharpui pui tala mai pe teru e pei ona tātou whaitau i whaarongolongo i le mta upu sa o tātou whaitau ina. E tā ua le talo whaatasi. E tā o fia ai ngā ruenga le fidi. E tā o fia ai ngā ruenga ti apolo. Lo tātou atunu ai se mana i o tātou atunu o tātou tāpua i whaatasi, o talo whaatasi, i mana onga mosi o tātou atunu. E mana ia wha i unga, amatanga o tau sanga reu tu ia talo sanga o vai aso atoa asi o tātou atunu. Talo sia i lo tātou atunu i tau sanga atoa, mai mala wha nā tura, ma wha lave o tupu mai o tātou atunu. O te tā ua, te talo nā. O te talo whai whaatasi e le kāle sia Kerisiano. E tu whaatasi ai le atua, mana onga ma meo o mia ai, le tari mai o le atua. Tātou i rori tala nei sa tari mai le atua, na au mai le angelu, mai a lawea ina mai Peteru. Whaapea lava he rota, o le ato e wasiotia fo i le sian tangata pei o le wasiotia o le so o Iakopo. Pei ta i ele o le fina ngalo na o le atua. Ua sui le mea utupu, ina ua tari mai le atua, i le talo tangata talo whaatau anau a tangata i tō tele. E le ngata i le nā, a ua whaaola ina ai se tangata, ua sefe mai ai se ola. O le ngata ina cancel, a wala ti Apolo, a o lea ua whaaola mai se tangata na manu a whano i le oti, mawhasi o tia, ona o le mau ia Yesu Keriso. Whasao ina mai Peteru, mai le, ona o le tatalo whaatau anau o le kālesia. Vi ia le li. E le ngata i le nā, a o le talo whaatasi e whaamalosia i fo ia nganga, o le tali mai o le atua i se mana onga wutu ina atu, e whaamalosia i le loto tāpua i o tangata, e whaamalosia i le loto fia o tangata i vivii ma tāpua i le li. A wā o le mea nana tupu ina ua, to e luatu Peteru i mea oro iai i le kālesia. Au sau waisi teine i titi la i titi e te tala le whaitutoa, mama moe ma le fia e tau le au te talo, o le ua tari le atua i le lātou te talo. Le a fui tātou te iloa i ei whaafita auri o te talo e pei o le whaamtala ina i tala. I palkalafa e le i o iei tātou whaitau. Au tātou iloa e iei fui whaafita auri o te talo. E ei teimi tātou te talo i a tātou te māsalo salo. Pei tai o le tā ua le o te talo to tele. Wa whai māsalo salo isi a o lo iei nisi o lo lātou whaatua tua matari tonu a toa. E tari mai le atua.
o le tāua le o te talo whaatasi. E iai fo le tāua o le talo taito atasi, talo taito o lua, talo taito o tolu pero whai mai e su o le me iai to o lua pol to tolu, ilo na ingoa e iai whaatasi. Ai iai fo i le tāua o le talo to atasi. Ai siri fo i o na tāua o le talo to tele. Tātou o tunu ule nei a fiafi. O le upu lea mai le atua mo i tātou. Tātou te talo whaatasi. Tu whaatasi le atua o tātou mana onga. Tu whaatasi le atua si o tātou o tunu. O lo o iai ma i o maa lo i si o tātou o tunu. E mana o mia o na tātou tu whaatasi. Tātou te talo whaatasi. Ina au mai e le atua le tari. Au mai e le atua le tari e while e mū wai o tātou o tunu. Au mai e le atua le tari e while e mū wai tangata taito atasi. While e mū wai a fio anga. While e mū wai a inga mai ka le sia. I anga le lei mai le atua. O lalo mana onga nei ai. O le hani whaafita auri o lo sai sai tia ai oe. E mana o mia le se talo whaatasi. Tā ua le nao fon te talo vai whaatasi e ka le sia. Tā ua nao lo waruri i fon te talo lai whai a soruru tau le tumu. Fon te talo lai whai a stofi. Nao nei tina matutua la vai to angai o ai. Tā ua fo ile nao lo mafuta i se mafutanga ta talo po fea lava. Mafuta ai au keusiano. Talo whaatasi. Te talo whaatau anau. E tari mai le atua. I o tātou mana onga. Whamanuia mai le atua tātou atunu ui nei vai asu. Tātou whai ule pesi. Going up
le atua whaamanuia lo atunu i nei afiafi, nei vai aso ma tau manga fo i le atua. Mātou taro lava ina ia tai fi le mūru so i fuo lo atunu i fi au mga aluenga o nei vai aso i mea e masani ai. Mātou wala au lava le li ia o maia le lofa tu noa ma le fi le mūo lau fio. Ufiti ai i mātou uma, i o mātou langona ina peoro o mafuta mailo wa nganga pa ia, ia i mātou. Ili ne yaso maso umalava i o ai le whaavavau lava. Amen.